Ese wari uzi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigeze kwitwa icy'umuntu umwe mu gihe cy'imyaka 75? Nagwaye ikaze neza iminota 8 gusa ngusobanurire byinshi utazi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba utarakora subscribe uyu mwanya kwa wakora subscribe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya kabiri mu bunini ku mugabane wa Afrika, dore ko gikurikira igihugu cya Algeria. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite umugwa mukuru bita Kinshasa, akaba ari wo mujyi wa mbere munini mu gihugu ndetse akaba ari nawo mujyi w'ubutegetsi. Ni igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 100. Ururimi ruvugwa cyane n'abaturage benshi kandi bize muri Kongo ururimi rw'igifaransa. Amafaranga akoreshwa muri Kongo na amafaranga cyangwa se Congolese francs cyangwa se amafaranga ya Kongo. Ni igihugu cyabonye ubwigenge mu mwaka wa 1960 kibukoye ku bukoroni bw'Ababiligi. Amateka agaragaza ko Kongo yabonywe n'abanyaburayi mu myaka ya kera, ariko bakaza kuyisangamo amabuye y'agaciro menshi cyane, ari niyo mpamvu Ububirigi bwayifashe nk'akarima kayo mu buryo budasanzwe. Mu mateka ya mbere y'ubukoroni, Kongo yayoborwaga n'ubwami bwari bukomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Ubwami bwitwaga Rumba Kingdom, ubwami bwitwaga Runda Empire ndetse n'ubwami bwitwaga Kingdom of Congo cyangwa se ubwami bwa Kongo. Ahangaha ni mbere y'ubukoroni bw'Ababiligi. Mu myaka y'ubukoroni kuva mu mwaka wa 1885 kugeza mu mwaka wa 1960, Kongo cyari igihugu cy'umwami w'Ububirigi witwaga King Leopold wa kabiri. Nkuko natangiye mbibabwira, Kongo yabaye igihugu cy'umuntu umwe mu gihe cy'imyaka 75. Kuva mu mwaka wa 1885 kugeza mu mwaka wa 1960, Kongo yari umutungo bwite umwami w'Ububirigi King Leopold wa kabiri. Muri iyi myaka abaturage ba Kongo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko bakoreshwaga uburetwa budasanzwe bwo gucukura amabuye n'indi mitungo kamere yose ya Kongo bakayoherereza umwami w'Ububirigi. Nyuma yaho Kongo yabonye ubwigenge mu mwaka wa 1960. Nyuma y'ubwigenge, Kongo yayobowe n'umuperezida wa mbere cyangwa se minisitiri wa mbere w'intebe ari we witwaga Patrice Emery Lumumba. Uyu akaba yarishwe n'Ababiligi bitewe n'uko yababuzaga gutwara umutungo kamere wa Kongo. Mu mwaka wa 1961, nyuma y'umwaka umwe gusa abaye minisitiri w'intebe, Patrice Lumumba yarishwe. Nyuma yaho ubutegetsi bwasigaranywe n'umukoloneli bitagwa Mobutu Sese Seko wayoboye Kongo kuva mu mwaka wa 1965 kugeza mu mwaka wa 1997. Mobutu yayoboye imyaka igera kuri 32, igihugu agihindura izina akita Zaire. Ubutegetsi bwa Mobutu ubukungu bwari bwaraguye hasi cyane bitewe na ruswa ndetse n'itoneshwa ku butegetsi bwe. Kongo yagize intambara idasanzwe nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu, no kuva mu mwaka wa 1996 kugeza muri 2003. Iyi yari intambara idasanzwe yakuye Mobutu ku butegetsi, yagizwemo n'ibindi bihugu byo mu karere Kongo iherereyemo nk'u Rwanda na Uganda, Angola n'ibindi bihugu bitandukanye by'amahanga. Kugeza uyu munsi Kongo akaba ari igihugu n'ubundi gifite ibibazo bijyanye n'umutekano utameze neza, ahanini bitewe n'ubunini bwacyo ndetse n'amoko menshi agiye arimo ndetse n'ubuyobozi budakora inshingano nk'uko bikwiriye. Mu bijyanye na geography, Kongo ni igihugu gifanye imbibi zo ku butaka n'ibihugu bitandukanye bigera ku 9. Kongo ihana imbibi n'ibihugu birimo u Rwanda, Uganda, Angola n'ibindi bitandukanye, ndetse akaba ari igihugu gikora ku nyanja ya Atlantique. Mu byiza nyaburanga bigize igihugu cya Kongo, Kongo nicyo gihugu kiri muri Afrika gifite umugezi muremure cyane muri Afrika, umugezi bita Congo River. Kongo akaba ari igihugu gifite uyu mugezi witwa Congo River, ndetse uyu mugezi akaba ari wo mugezi wa mbere ufite ubujyakuzimu bunini cyane ku isi. Deep mu buryo bw'ubujyakuzimu niwo mugezi wa mbere muremure cyangwa se mugari cyane mu bujyakuzimu kurusha indi yose ku isi, n'uruzi rwa Kongo. Kongo ikaba ifite igice bita Congo Basin, akaba cyo gifiteho ishyamba rinini cyane ku mugabane wa Afrika, ndetse rikaba ari rya kabiri inyuma y'irya Amazon. Kongo ikaba ifite ibindi byiza nyaburanga birimo nka parike ya Virunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo n'ibindi birunga bitandukanye bigize igihugu cya Kongo biherereye hafi n'imipaka y'u Rwanda. Mu bukungu, Kongo ni igihugu cya mbere gikize cyane ku mugabane wa Afrika mu mutungo kamere hafi no ku isi yose muri rusange, bitewe n'amabuye y'agaciro iki gihugu kigira, harimo nk'ubwoko bwa copper, gold, zahabu, diyama ndetse n'ibindi biti bifite agaciro kadasanzwe bibarizwa muri iki gihugu cya Kongo.
ariko igitangaje nuko Kongo ifite abaturage bari mu babayeho nabi kurusha abandi bose ku isi, ahanini bitewe n'ibibazo by'umutekano muke ndetse ruswa mu buyobozi n'ibindi bibazo byinshi bitingiye ku makimbirane y'amoko hagati yayo mu gihugu cya Kongo. Akaba bimwe mu bintu bituma iki gihugu n'ubundi kitagira abaturage babayeho neza, ariko kikaba gifite umutungo kamere udasanzwe wabasha kuba wagiteza imbere mu gihe cyayoborwa neza hatarimo ruswa ndetse n'ibibazo by'umutekano muke. Mu bijyanye n'umuco, Kongo ni igihugu gifite umuco udasanzwe mu muziki w'injyana ya rumba, kuko Kongo ifite abahanzi benshi bazwi ku rwego mpuzamahanga. Mu bahanzi bazwi mu buryo bugezweho uyu munsi harimo nk'uwitwa Koffi Olomide, Fally Ipupa, Papa Wemba n'abandi batandukanye. Mu bijyanye n'umupira w'amaguru, Kongo ifite ikipe idasanzwe ifite izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika mu gukina umupira neza cyane. Mu bijyanye na politiki, Kongo iracyahura n'ibibazo bijyanye n'imitegekere ndetse ibibazo by'umutekano, ubukungu n'ibindi bibazo bishingiye ku duce. Ugasanga nyine Kongo ntabwo iyobowe mu buryo bwuzuye neza n'ubutegetsi bumwe. Kongo ni igihugu kizwi cyane kandi gikomeye cyane ku rwego rw'isi bitewe n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu bikoresho bya electronique. Ibi ni ibintu Kongo ifite agaciro cyangwa se bigaragaza ko ifite agaciro kanini cyane ku isi bitewe n'aya mabuye akoreshwa ava muri Kongo agakoreshwa akifashisha bakora imodoka z'umuriro w'amashanyarazi ndetse na telefoni zigezweho. Kongo akaba ari igihugu gifite ishyamba rinini cyane rizwi ribasha kuba ryafata mu kuyungurura umwuka mubi woherezwa n'inganda, akaba ari ishyamba rya Kongo. Kongo akaba ari igihugu kiri muri Central Africa cyangwa se mu karere ka Afurika yo hagati. Iminota 8 mwaduhaye twayikoresheje neza, tubasha kwasobanurira neza byinshi mwamenya ku gihugu cya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba uri tayari kanda subscribe, ubundi utwandikire muri comment ikindi gihe wumva twazavuga mu biganiro biri imbere. Uyu munsi twareberaga hamwe Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese hari amateka umva twazagarukaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Yatwandikire muri comment. Kongo ni igihugu gifite umutungo kamere udasanzwe ariko ukaba udakoreshwa neza mu kuba abaturage bose bawungukiramo, ariko nk'uko twabirebeye hamwe nyine n'ibibazo bishingiye kuri politiki, ruswa ndetse n'ibibazo by'umutekano muke. Ndabashimiye cyane igihe Mr. Sam. Ikindi kintu cyose wumva twazavugaho mu bindi bihugu biri imbere cyangwa se kuri Kongo kitwandikire muri comment.